MCA wa wodi ya Ndalani Francis Chalo Kitaka Mwamba na MCA wa Ikombe Frederick Kitetu ni maeleza kana nzia imwe ya kuikithia nthi ya Kenya ni yovu wa kumotongo ini muthuku wa serikali ya Kenya kwanza ni enenthi kumelembetani ya ukamba kwiyandikithia takuni makula kwa wingi na kumutwika motongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuosa usumbi wa Kenya atongo yamo mwetano cha thini kimwe kisioni cha Kitololo kuu ya Ikombe ya kaunti ya Masako. Ben Musau na watombanisia mauvo. Ni waoneni wo atongo ya MCA Kitaka ni wa mathuthia enenthi kwikithia ni mosa kula kwa wingi aiweta inono yonzia ya kuitwikithia mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka musumbi na vala kuyanana na MCA Kitaka eweta Kalonzo ni wotonya kuwete mawalio kuva Kenya kedai tuenda ucorrect sinu ila siekiwe na sinu ila twathiwe na itaoneka timandei atongo yala matona ungama kindu chambe wane wotongoi mana otongo siana sinu ila sia serikali na sia emoisyo kama mkubwa na wako etina otethesi andwae mabithia eroeleano gemina musumbi witula ukirwa thanthathu ni Kalonzo wa Musyoka 2027 the 6th president ni Stephen Kalonzo wa Musyoka, His Excellency. Na ndaka atwe kama uzumbe ketha mwitu webawe ukayange wokwatanesi. Na ndaka atwe kama uzumbe ketha mwana witu enomba ndanosa kula. Tiyonga meitwa semuti na tiyonga matitalo na alangi maitalo Kenya. Ketha ndo mama utikenya ema unga miema sia mwana witu no toeti na itu tuweba ote asia tita tetona tikatona ndi oingi Kitaka ni wa makulia enenthi kwikithia atongo yala me masakua na kuthi mbungeni akati ni atongo imatonya kuthukuma kwa vamwe na Kalonzo Musyoka na 2027 baitwetekela itinenge Kalonzo ngumbao anu mateo kina tambiti ugethe ya methi yanzi yasi hizi nungana mangalikwe nelenge na magwe ithie kithieto wethi ndo manavalo endete anu mena musimamo na ndo asu na ndo tamweneva nitweleano odala andu magwata getho mo agunda manakanena akukanena olonge baya mbunge taile kusovya kindu kisioni kendo kethia ona yake munene witu Kalonzo wa Musyoka aungemeu no kumanakana kana ena andu mamumete tina na andu uta ukulia ukitwa mete thiote kati kumba itu nyendio moya ketha bebinda taile kukunamba utani nije mutongo itula mutinene konge nindeto ilatia kwa tombauni MCA wa wodi ya Ikombe Frederick Kitetu ula wetakana President William Ruto no avetangiwa utongo ini kuisila kwanza ya kula kuwa yenda kila mwenenthi aikithia niwa yandikithia tamukoni wa kula na nundu wa wanta no timwinukisie otwasia no timwinukisie kuisila ila kula situ twikatina twithi soko baya bakitololo kana Ikombe aituyasya mastiko no tukunie kula kwa fujo na no tuigiyesya na situ ila ise itena kibandi no tuosie ibandi na tuyosa kula ila tukwambisya matuku 29 nikana wesethia nitoto no kuna kura tukatwikithiosu wa ntamu gavana mwitha twamwikia 2 term na Kitetu mwikia 3 term tiwo alame ombea ni twikukosa muti wa kula alame tena wote imwe no twasie kula nundu taathina nundu umundi na imwe akunie kula nesa mekombe mandalani na makatangi nundu kuma MCA manenganie wa Wiper wekombe na no mane uwa mheshimiwa ni munengete ndayo na akeno wa chama cha Wiper the 6 la tukitokombo andino na tunyase tuenda mwana witu Kalonzo atwike the 6th the president no tukunie kula vilingi wa Mauvo Mutongo TV kumuva kauntini ya Masako nye nitawa Ben Musau.